አስፈራ የሰው ብዛት የምትሉት አዳራሽ ውስጥ አልገባችሁ፣ ቪዲዮ ክፈቱ አልተባላችሁ። እንዲህ ለጥ ብለሽ ከፈለግሽ ሽንት ቤት ቁጭ ብለሽ ከፈለግሽ ገላሽ እየታጠብሽ እንደፈለግሽ ሆነሽ አውሪና እናይሽም። ወላሂ ልቤ ልትፈነዳ ልትቆም ሪላክስ እናቴ ልንገርሽና ከዛም በኋላ መልስልኛል። እሺ ውዴ፣ ታርጌቱን ሙሉት። ሳልወጣ በእናታችሁ ልወጣ ነው። እሺ ማሬ። ጓደኛ አለኝ ነበር ማለት ነው። ነበር ሳይሆን አለኝ። ኦኬ ጓደኛ አለኝ። አዶትዬ፣ አዶትን ፎሎ እያደረጋችሁ ፍቅሮቼ። እሺ። እና እንዴት ብዬ ነው የምነግርሽ? ብቻ ግን ለምን እንደሆነ አላውቅም። ስለ ወደፊቱ ምናምን ብዙም አያማክረኝም። ይሄ ነገር በጣም ነው የሚጨንቀኝ። በመጀመሪያ እንዴት ተዋወቃችሁ አንቺና ቦይ ፍሬንድሽ? በኤፍቢ ነው የተዋወቅነው። በፌስቡክ። የኤፍቢ ፍቅር ይጣፍጣላ። የምር እኔንም ባሌን ከኤፍቢ ላይ ነው የጠበስኩት። ለዛ ነው። ከዛ ተዋውቀን ነው በስድስት ወሬ ሄድኩኝ ወደ ሀገር ቤት ማለት ነው። በ6 ወር ወደ ሀገር ቤት ሄድሽ። ጥሩ። ዋቲዝ የምር አታውቅም? ኤፍቢ አይደለም። ኤፍቢ ማለት ፌስቡክ ባጭሩ ነው። ፌስቡክ ይባላል። አይጂዬ። እሺ ኤፍቢ ላይ ተዋወቃችሁ። በተዋወቃችሁ በ6 ወር ምን አረጋችሁ? ወደ ሀገር ቤት ሄድኩኝ። ወደ ሀገር ቤት ገባች። በአካል ተገናኛችሁ። በ6 ወር በአካል ተገናኛችሁ። እሺ እንዴት እንደለምሽ ያገኘሽው? ፎቶ ላይ እንዳየሽው ቆንጆ ነው ምናምን። ደስ ይላል። እና ከዛም በኋላ አትሄጂ ተመለሰሽ ምናምን ሲለኝ አዲስ ተመራቂ ነበረ እሱ። አይ በቃ አንተም 1 አመት ስራ እኔ ሜጀል ሳልቼ መምጣት አለብኝ ምናምን አልኩት። እሺ ስለዚህ ከ6 ወር በኋላ እሱም በፌስቡክ በተዋወቅሽ በ6 ወር ሀገር ቤት ገብተሽ ምን ያህል ጊዜ ያሳልፋችሁ መለሰሽ ወደ አረብ ሀገር የመጣሽ? ምንም ነገር አላሳለፍንም። የምር እሱ ተማሪ ነበር። ያልኩት ምን ያህል ጊዜ አብራችሁ ተገናኝታችሁ በአካል? ለ3 ሰዓት ተገናኝተን አውርተን ምናምን ተዋወቅንና ከዛ በቃ ከዛ ተመልሰሽ ወደ አረብ ሀገር መጣሽ? ወደ ሀገር ምክንያቱም መታየት ስላለብን ብቻ ነው። እኔም እሱም ብዬ አይደለም የሄድኩት። ምን ያህል ጊዜ ቆየሽ? በአጠቃላይ ምናሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ቆየሽ? 2 ወር። በ2 ወር ውስጥ ለእሱ የሰጠሽው 3 ሰዓት ብቻ ነው? ተራርቀን ነበር። እሱ ምን ለማግኘት ነበር የመጣ። በጣም ደስ ይላል። ከያላችሁበት ሀገር ኢትዮጵያ ተቀጣጥራችሁ ኢትዮጵያ ተገናኛችሁ፣ 3 ሰዓት አብራችሁ አሳልፋችሁ መልሰሽ አንቺ ወደ አረብ ሀገርሽ መጣሽ። ወደ አረብ ሀገር መጣሁ ማለት ነው። እሺ ከዛ አሁን ከመጣሽ በኋላ ስንት አመት ሆነሽ አሁን? አሁን ከመጣሁኝ 3 አመት ሊሞላኝ ነው። 3 አመት ሙሉ ፍቅራችሁ በስልክና በቪዲዮ ነው? እናወራለን። በጣም ቦታ ይሰጠኛል። ምንም ያኔ አላጎደለብኝም። ያኔ እናወራለን። በቃ ወድሻል፣ ያስቅሻል፣ ያከብረኛል። እንደዚህ ከአንዳንዴ እንኳን በትንሽ ተናድጄ እንኳን ካልኩት የምር እላፊ ቃላት ተናግሮኝ አያውቅም። ተረጋግተሽ በኋላ አወራሻለሁ ምናምን የሚለኝ። ይሄ አይደለም አሁን ጥያቄው በጣም የሆነብኝ። ሰው ብሩ ልኮ ይበላል። እኔ ደግሞ ልኬ ለራሱ እሱ መርዳት እፈልጋለሁ። የሆነ አለ አይደለ? ብር ከኔ መቀበልም አይፈልግም። ስለ ወደፊቱ እንዲያማክረኝ ይፈልጋለሁ። እኛ ቴሶ ስንባል አላውቅም ስለ ልጆቹ፣ ግን ስለ ራሴ ሰው ሐኪም ቤት ሄዶ ለዶክተሩ ዶክተር ምንም አያመኝም። ለምንድን ነው የማያመኝ? እንዲያመኝ መድኃኒት ስጠኝ ይላል። ጥያቄ እኮ ጠየኩሽ። ሐኪም ቤት ሄደሽ ዶክተር ጋር ለምንድን ነው የማያመኝ? ለምን ሙሉ ጤነኛ ሆንኩኝ? እባክህ እንድታመም የሆነ መድኃኒት ወይ የሆነ ቫይረሱ ውጋኝ ይላል። ታዲያ አንቺ እኮ እንደዛ ነው እያልሽ ያለሽው። ሰውየው ለምን ብር አልጠየቀኝም? ቀበጥሽ፣ በጣም ቀበጥሽ። ቀበጥ እኮ አይደለም ሀቡዬ፣ ከዚህ በላይ ቀበጥ እኛ አይተንም ሰምተንም አናውቅም። ልልሽ የፈለግኩት እኮ ማለት ነው ያኔ ይጠይቀኛል አለም አጠይቆኝ አቅም ግን እንዲጠይቀኝ ወይም ደግሞ የሆነ እንዲነግረኝ እኮ ስለምፈልግ ነው። ገባሽ አይደለ? እንደዚህ ከትምህርት ቤት መጣ ልጄ ልቀበል ሊሄድ ነው። ቻው ተመልሰሽ ነይ። እሺ አንቺ በጣም ትልቅ መርፌ ያስፈልግሻል። Dullummaa kee yoo ofitti beekte aari yoo si aarse habiibti
ammoo soota dura min zamaa warra keenya beeksisa keenyarraa walgatuun duraan jirti har'a hin jirtu. Maa fakkeessitan ashqaabbaxanii jiraatina of ta'an jiraadha. Mee qarqaara yoo dhugama warri si koomando arsii jettaniimi yoo arsiin firoo qarqaartee biyya san keessaa baate wallaahi billee dhugamaan arsiin jirti. Dhugamaan isin jirtan gaafsan mee baasaa achi keessa siiduudhaan gaafsan hin gubatti sirriitti gubatti maaliifi bakka miira keessa galti akkas godhaati hojiin agarsiisa waan biraa asitti foroofaayilii kaatanii taaziyaan taa'ina rabbi taaziyaa isinitti haa buusu dulloota heeruma dhabde warabbal kaaba dubbaddu kuullee boota mitoota kuullee irra kaattee deemtu. Dhuftee haadha humnaa ashi dubbadhu. Akkatti dheetu godhas cabsaa afaan qabadhu. Dhaggeeffadhu inni maa fuudhaa miti haa fuudhu namni dura addaan ba'a. Anuu hiikama mataa kiyyaafuu hiikameetiin taa'u jira. Walii kun ni jirti. Garuu obboleeyyan kiyya nuti qalbii laalaa waan takka laala. Osoo gubbatti illee fuudhee waan dur jiraati. Osoo isillee ari'ee fuudhee waan dur jiraati waan isaan dura biyyoon kun. Nuti kan jechaa jirru firaati firootuni ilma isaa qabdi addaan bahanii osoo inni osoo isin jaalattu addaan bahan tun carraadha. Isaan waan mormu hin qabnu. Garuu immoo intaltoota heerumte jaarsa isii godhattee jirti harkaa'uu qabdi. Maaliif muudii irra qabatti? Kana waarsee malee reedii maa fuudhaa miti. Goosh ni fuudhe dhiiraaf fuudhaa baga fuudhe. Rabbi saamee isuuf bultii isaan gama kiyyaanaa irratti hin qabu. Garuu intaltootuni gize hunda laalla. Ni tuttuiti dubbii moggaati tuttuiti ni agarraa barboo nuti anaana firoota wallaahi raqama siin qabu wallaahi fi bii walitti hin qabnu garuu ni arga wallaahi ni arga akkana tuttuiti an jaarsa kiyya akkana godhee ammaarree godhee amma xixiqqishoo godhee maarriyyoo godhee daddaa muudii qabattee si galtee muudii qabachuu sanii nu aarsee ammas isin muudii haa qabattu intala dhalaati. Dhaggeeffadhu jaartii reedii haaraniitu muudii haa qabattu dhalaadha. Dhalaan waanuma dhalaatti leeyti. Dhalaan qalbiin isii darreedha. Anarraa kaasii qalbeen tiyya xiqqishoodha. Haa gootu rakkoon qabdu. Inni kun dhiira. Aboo michootana yeroo takka wajjin dabarsine har'a carraan sirra na fide naafisii wajji jira muudii gubbatti hin qabatin. Bultii tiyyaaf santee haa uffannu hojii inni na bareedduudha. Muudii gubbachi qabachuun qabdu isiin. Nuti heeruma isiin mormine heermitu maashaallah rabbi haa tolchuuf. Garuu muudii gubbaa qabachuu jirte garaa isii gubuu jirte. Kanarraa aarree maan akka mataa kiyyatti kulleen tanarraa hin aaree malee reedii maa fuudhaa miti. Shari'aan rabbi afur fakkatee fan nama shari'aa dura dhaabbatu miti afur. Si galtee afran osoo fuudhee haadha firoo gubbatti osoo sadii fuudhee hin mararamu wallaahi laaziim. Garuu maaliif garaa gubdii isa bira ta'e maaliif garaa gubdii isiin namaami? Maal jechuun inni hoo callisee maatti ilaala? Kana ka jechaa jirru. Ayyee itti fufaa kalaas. Assalamu alaikum liqamambar Gaafii si gaafadha. ana Obbo Sultaan akkam jirta? Mut godhadhu muniira wanni Dubbattee jarraa biraatti dabarsita. Ayyee dhugaa jirtu dubbattee reediin haa fuudhu shari'aan haga furii eeyyama jette haa fuudhu dhugaa jirtu dubbatte. Garuu fakkeenyaaf muudii qabataa jirti si jaalala oofachuun muudii miti kun. Muudii waan san jalaa muudii isiin qabatte maali? Anama fakkeenyaaf haadha firoo nin jaala jara kaniin obboleewwan kiyya gartee ila eega jarri kun walii hin taane eega gargar bahan reedii fi haati firoo yeroo ammaa kanatti haqa wayiitu walirraa hin qaban. Haati jarri walirraa qaban tokkoon illee hin jiru. Eega ni kenni bu'eerraa haqa walirraa hin qaban. Bakka kanatti mee wanti reediin itti balleessee fi wanti bicattiin tuni balleessiti maali? Gargar deemaniira. Yookaan isii tana gadi qabe akkasitti miidhee jira jedha. Amma immoo bakka addaan baanii akka walirraa hin qabnetti inni ilma ofii masruufaa jira. Wanti bade maayini? wanni badee gaafata sirri gaafata Mee maaltu bade? obsi akka ta'ulleetu miidhatti oofu gaafatu uskana muniira maali wayi dhaggeeffadhu tokko jira bareedaa keenya jaarsaa fi jaartii wal kabajuu sharri bittin ol godhuu mirga qaban obboleessa kiyya jechaan tuutii harkaa ijatiyyaan tanamaan dubbadhu ija jechaan tuuti moggaa dubbii moggaa dubbatti siizuunaan ammas
likki dhaabbachuutti hin jirtu jaarsisii bashannansiisuu qofa osoo hin tahin ta histiidhaa godhan takka ni beeyta alaa kulli haal ta histii godhan ni beeyta histiif godhu jirti histiif waan takka godhu jirti isii gaccabsuudhaaf malee waan kana dilas gartee isiin itti waan jaarsisii kabajuuratti hin fakkaattu amantus amanuu baattus isii gubuu balbalchurra jirti malee inaada isii keessa jirti malee jaarsii kabajuu mirga qabdi jaalachuu mirga qabdi suurallee hojii koo mirga qabdi akkamiin mirga hin qabne hayi maal jechuu garuu isii gubuuf akkasitti itti yaaduu isaa gaarii miti maali laala qoy kuulle mucattiin tuni ka jirtu kaayiroodha ati ka jirtu suudiidha maalitti waan kana beeyte akkatatti nuhuun beeyne nuhuu wanyuma argaa jirra suuraa hojii kaanii galleessite maalitti akka isiin isii gubuuf akkana gootu agarte ati عقلي نما دد قاعد وربي نواتي منزرة قرّاجة خاتم منزرة دي خيّتشون من بلدي نركره ما في نقرأ كشين كل ترى واني أنا بشوفي كايسي واني إيشينها سويتوفي أو كواني سيدولا نقول سوني أكما ميديا دوبتي قرودان ديت جت بريسي جالن دي كنا كاسي راتي اللي كلا فلي أدوما يتكرو مو نهو كتفا كاسي تيادا ركو نقبضوسا لا منيرة كوي أنا كناري بكيسا Saya lihat nama seruti bewa, anak orang tu lihat kau baju pada nama odefan no serut odefan no sana serut kau berapa, wallahi lazim. Munira, wallahi, ati odefan no kau baju dan garu kesa mana isani kesa ki malah ke isara kau kaban imbetu. Redin lama yokan sadi fudu ferta, esen kana fedu dabi, kana fini bayar ta isa kau baju ta seruti sajalah tu fudu ejra, esen lembar. Dabo ishee irraa fudhattee deemne of isimarra ishee deemesha isheen abbaa biraatti heerumuu ni dandeetti. Garuu ilma irraa qaba. Agartee ilma walirraa waan qabaniif ishaan yeroo hin tura malee walitti yookaan deebi'uun isaanii hin hafu. Wal arguun isaanii hin hafu. Garuu namni maaf akkaataa si galee qo'e. Qarraanuu kannaa. Qo'e ishii kennina. Anaa Jira qabu. kanaaf wantumti asirratti jisiisu tokko hin jiru. Nama ilma waliin qabu intura malee walitti deebi'anii wal dubbisuun yoo haadha warraatiif abbaa warraallee yoo ta'uu baatan garuu sababa ilma saniitiifuu isaa wal dubbisuu walitti dhiyaachuun isaanaaf namni mucayyoo saniif jedhee kaasirratti bo'uuf maaltu jira nama isheen harka gabdii gadi baatee haadha lagattu yoo barbaadde abbaa biraatti haa heerumtu innillee fuudheera kalaas kiloos godhuudha kan as finna jimma finna baalee finna bakka feetan abbaan humna qabu suudii fiduu dandeessu yookaan achis teettee hojjetatu dandeetti. Isheen akkuma reediin mucayyoo tana janaajanee fuudhe yoona baagiraawundii isii duubatti nama meeqa akka qabdu hin beektu ati keessa kennan beeknu nu jechuudha. Isheen nama qabdi isheen namni lafa jiru hin jiru. Anna akkasii asirra callisanii hocuun hin barbaachisu. Geessara. Okay. Takka dubbaddeetiin deemaayyee. No addaan nu baasu heerumtee jirti jaanatti fakkaate nama qabdi waan jedheef addaan baasee haa darbu. Ani moo Yoo jaartii namaa taate jechuun yaa isillee nama qabdi jette. nama qabdi hin jenne nama qabaachuu dandeettii adda jirti ka jedhamuufi jedha. Maybe hin beekamu jedhe malee no ani nama qabdi hin jenne. Si gala? Ayyee galatoomi. Ayyee carraa daqiiqaa lamaaf dhiifamaa. Nuti akka nama tokkotti akka ilmaan Oromoo tokkotti bakka gartee nu laachiftu seenuu qabna. Bakka nu laachifne irraa dhaabbachuu qabna. Firoo fi reediin jaarsaa fi jaartii turanii ilma wajjin qabanii haadha ilmaatii fi abbaa ilmaa waliin turanii hireen gootee gargar baastee arra isinilleen tabiraa fuudhee isinilleen taa'u jirti jechuudha. Gaafa nasiibni sii dhufe ni heerumti. Nuti kan jenne amma duraas deengaddaas gizee dubbanne kan jenne akkuma reefu kuulleen jettee nama tokko kamuutii namarra qabachuu deemuu fi yeroo hunda asirraa haasoyti mucayyoontu yeroo hunda haati firoo immoo akka hiikamte beeyti hin dubbattuu cal jettee daa'ima sii guddifachuu jirti. Isiin tunuu hin dubbattu jaartiin duraa ta'e inni hiike tunuu hin dubbattu. Isiin sila amma jaarsaaf ifi ol siree ifi ol kuchiiftee bira ciisu jirtu tuni maaltu isii gubee za'aa 24 as baatee koomantiidhaan dubbiidhaan xixiqqidhaan wannummaan as gubbaa isii dubbisaa ooltu maaltu jira.
haadha firoo dhiistee baati firoo eeganii qabde maaltu kana isii qolaasee isii hogguta akka sarraafinyaa kaaddeetti hogguta akka suuraa kaatee loofloofofti namni isii qofa kakaa yeroo keessatti dhiira heerume namni isii qofa akka jaarsa namaa heerume maaltu isii banii aadam danuu kana keessa takka gurraattii takka diimtuu takka burreen nu gubbatti waan isii caffarsiise maali si jammar isa lammadaa nuti dhiira teenya dhiira Oromoodha guraagee akka heerumu hinfeenu guraagee akka fuudhu hinfeenu faranjiis akka fuutu dhiirri teenya hinfeenu akkasitti keessa hinaafa qabna silaa Oromoo taate danuu kana lollu afaan Oromoo isiniif gala isinii galu jira isinii galu ni jira isinii galu ni jira nuti dhiirti teenya akka dhalaa biraa fuutu hinfeenu afaan Oromoo silaareediin idda guraagee fisiltee fuudhu dhalaa biraa fuudhe lolli danuun kun hin jiru xiqquma lollollee usna adda usisiisna amma wanni adda duudhaa lolli dhaabbachuun deemu lolli dhaabbachuun deemu miti yoo silteedha rabbii isii badhaasee heerum dhiirotni taganaa faranjii fuutu gadaabbadhoo bali stop dhiirotni taganaa faranjii fuutu taganaa amaara fuutu taganaa waan feete fuutu irra bobba'uu teenya tana gubaa gata jiruun teessan hin jirtu isin dhalaa biraa fuutanii walii gattatteenye ajandaan hinaaffaa keessa jira obboleeyyan akkasi walii haafaafne bira dabarru nageetti. Dhaggeeffadhu intalti silteedha jee kitfoota na gooti. Kitfoo gooti wanni haadha faatee hundachi galchiteef kitfoota naaf obboleetii yaati faatee nyaata irraa naaf ni ture beeyta. Kitfoo nyaata nuti nama sodaannu obboleessi iftaanee jiraanna miidiyaan keenya walqixa qabna dhaggeeffadhu. Kanne achitti uummata galchitee ijoollee arsillee if jalan madeessitee bakka horaa wanni madeessitee. Kitfoo kuftee nurra bobbaatee dhuftee raafuu jirti. Fatii haa mujaa'id jiran. Uummanni kitfoo dhugara. Naafetuu sochi jiraanne gara galuun oollu. Munira dhaggeeffadha ila haa yaada kennattanii malee nama haa qeeqaniif miti nama hin qeeqina yaada kennadhaa malee nama hin qeeqina nama qeequ dhiifama wajjin yaada takkatti qaba nama qeequun wama jiru nama arrabsuu yakka malee nama qeequun dirqama inni jira wanuma jiru Muniiraan faati sirrii haasanii an amma yaada addaa qaba yaada jaraa kanaatiin addaa jechuudha. Yaada kulleetii Muniiraallee dabalatee wanta jechuu barbaadu maal isni fakkaatte ijoolleen teenya jechuudha. Takki nama hin baaftan hoytee mukaadhe takki ufillee hin baaftan maaliif kana jettee naan jedha reediin haala firoo gadi dhiise kaleessa deengada sagalee ta'aa jirtanii intala tana namni garaa laafee jira intala tana